iyi si dutuye. Umunsi umwe mu 2014 bwakeye isi isanga ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zafashe agace ka CRIMEA ndetse abaturage hafi ya bose baba Barusiya. Isi yaratunguwe, ariko by'umwihariko igihugu cya Ukraine n'umuryango w'ubwinzi no gutabarana mu bihugu by'uburengerazuba bw'Uburayi na Amerika ya ruguru witwa OTAN bo baramwaye cyane ndetse bisanga nta kintu cyo gukora bafite. Twabonye uburyo Ukraine yari yamaze kuba imvano y'ubushyamirane bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'Uburusiya nk'igihugu gisigaranye rukumbi umurage w'Abasoviete. Imyigaragambyo ya Euromaidan yasize igihugu gicitsemo kabiri, bamwe bari ku ruhande rwo mu burengerazuba bw'isi, abandi bari ku ruhande rw'Uburusiya. Perezida w'iki gihugu yari yamaze kugwa, hashyizweho na guverinoma y'inzibacyuho. Perezida we politike yari yayikomereje mu burasirazuba bwa Ukraine, dore yuko ari naho akomoka. Ninde? Ni Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych n'inshuti ze bashyigikiwe n'Uburusiya bagerageje kwigarurira politike yose ya Ukraine n'ubukungu bwayo, ariko birangira bateje imyigaragambyo karahabutaka. Imyigaragambyo yatangiye mu kwezi kwa 11 2013 iza kurangira mu 2014 mu kwezi kwa kabiri, ubwo inteko ishinga amategeko ya Ukraine yatoraga imukura ku butegetsi. Uburusiya bwo bwakoraga ibishoboka byose ngo ubutegetsi bwa Ukraine bugume gukorana bya hafi n'Uburusiya. Ikaze kuri iyi nshuro turareba by'umwihariko igikorwa gikomeye kurusha ibindi igihe Uburusiya butwara CRIMEA, Ukraine na OTAN bikihanagura. Ubushyamirane bw'ibihugu bikomeye buri muri Ukraine bwatangiye neza byeruye byavuba ahangaha mu 2013. Kuva ubwo Ukraine n'Uburusiya byari bishyamiranye biza no kurangira bigiye mu ntambara yeruye Russo-Ukrainian War yatangiye mu kwezi kwa kabiri 2014. Ibihugu byombi byarimo birwanira uduce dutandukanye, ariko by'umwihariko CRIMEA na Donbass. Nubwo Ukraine twabonye yuko ari igihugu gifite ubwigenge bwuzuye guhera mu 1991, twanabonye yuko cyahoze kibarizwa muri Repubulika z'Abasoviete. Nyuma yo gusenyuka k'ubumwe bw'Abasoviete, Uburusiya bwabaye nk'ubusigarana umurage w'imbaraga zose za Gisoviete. Ukraine yari Repubulika ya kabiri mu gukomera muri URSS. By'umwihariko abangaba bari batunze inganda zikomeye cyane ndetse n'intwaro za kirimbuzi zose za URSS zari zibitse muri Ukraine. Gutandukana na Ukraine byashenguye Uburusiya bwari busigaranye uyu murage w'Abasoviete. Uburusiya bwahindutse nk'umubyeyi w'ibihugu byose byari muri URSS, ndetse butangira no kugira inshingano zo kurinda ibihugu n'amahame yabyo. Amahame ya gikomuniste yari agishinze hirya no hino muri ibi bihugu. Mbere na mbere bwanze gutangaza ukwiganza kw'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi muri ibi bice. Bwahise bukomeza gufata Ukraine nk'igice kiraho imbaraga za Ukraine zigenda, sphere of influence. Hakurikijwe amategeko yarakubiye mu iremwa rya URSS, hagashingirwa nanone ku masezerano y'ubufatanye yiswe aya Varsovie, Pacte de Varsovie. Byemezwaga yuko igihe hagira igihugu cyo muri URSS cyinjira muri OTAN, yari ihanganye bitavugwa na URSS, byahungabanya bikomeye cyane ubusugire bw'Uburusiya. Igihugu cyacibwagaho akarongo cyane cyari Ukraine, kubera yuko nicyo cyakurikiraga Uburusiya mu kugira imbaraga mu bijyanye n'ubukungu, ubucuruzi, yewe n'imbaraga za gisirikare. Nyuma rero y'ihirima ry'Abasoviete mu 1991, Ukraine n'Uburusiya, ibihugu byombi byakomeje kugirana ubumwe n'umubano. Muri icyo gihe hari ingingo nyinshi zifatika zatumaga ibihugu byombi bikomeza kunga ubumwe, by'umwihariko ibisasu kirimbuzi byari bishinze muri Ukraine, kubera yuko icyo gihe URSS niwe wahisemo kubishyira. Twabonye yuko Ukraine yemeye kureka icurwa ry'intwaro z'ubumara. Uburusiya bukaba ari bwo bukomeza uyu mugambi, ariko nabwo bukagira inshingano zo kurinda ubusugire bwa Ukraine. Ni amasezerano yiswe aya Budapest yasinywe mu kwezi kwa 12 mu 1994. Ukraine kandi yemeranyijwe n'Uburusiya yuko basangiye ububasha ku ngabo zari zifite ibirindiro mu nyanja y'umukara. Ukraine yemeye kurekura ibindiro byinshi by'ingabo
bijya mu biganza by'Uburusiya nk'ibyabarizwaga muri Sevastopol. Uburusiya bwagombaga kujya bubikoresha ari nako butoza abasirikare ba Ukraine. Kugeza aho ngaho ibintu byari mahwi. Yari se n'umwana bakundanye cyane, ubwo ni Uburusiya na Ukraine. Ibintu byatangiye kuzamo agatotsi mu 2001 ubwo Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Moldavia byakoraga itsinda ry'ubucuruzi ryiswe BUAM, Organization for Democracy and Economic Development. Ni itsinda ryagaragaye mu maso y'Uburusiya nk'uburyo bwo kuba Ukraine itangiye kubwigumuraho ikajya mu bufatanye n'ibindi bihugu. Ibi bintu ntabwo byari gushimisha Uburusiya na gatoya. Uburusiya ikintu bwahise bukora ni ugushaka kwinjira mu mitegekere ya Ukraine, bugashaka kuyicengera neza ngo bumenye ikintu kiri kuberamo. Byaciye mu gushyiraho perezida ndetse bashyigikira amatora. Ukraine yakomeje gukora ibisa n'amakosa, ariko nanone ku rundi ruhande bisa no kwigenga. Icyo gihe yatangiye kongera umubano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko ibihugu biri mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Ukraine kandi yatangiye kohereza ingabo mu bikorwa bya OTAN byo kubungabunga amahoro, nk'urugero muri Iraq mu 2004 no muri Afghanistan yewe no muri Kosovo. Bigizwemo uruhare rukomeye cyane n'Uburusiya. Mu 2010 Bwana Viktor Yanukovych yaratowe atorwa kuba perezida wa Ukraine. Uyu nguyu yari inshuti ikomeye cyane y'Uburusiya. Yaje asimbura abatarumvikanaga n'Uburusiya. Uburusiya bwafataga nkaho ari umugambanyi kurusha abandi ni Viktor Yushchenko. Uyu Viktor Yushchenko we yaranageze kure umugambi wo gushyira Ukraine mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi no kwinjira muri OTAN. Ubwo rero Uburusiya bwakoraga ibishoboka byose hakajyaho Viktor Yanukovych, hahise haza icyizere yuko umubano w'ibihugu byombi ugiye kongera ukaganza nk'uko byari bimeze mbere. Uburusiya bwanatangiye kwizera yuko noneho wa mugambi wo kwinjira muri OTAN ubwo ngubwo uhagaze. Cyakora abaturage batangiye kwinubira cyane imbaraga z'Uburusiya zari ziri kwiganza muri Ukraine nkaho ari igihugu kitigenga, ndetse ibice byinshi muri Ukraine byabarizwagamo ingabo z'Uburusiya nubwo amasezerano azemerera kuhaba yari yararangiye. Perezida wa Ukraine Viktor Yanukovych byavuzwe yuko yategekeshaga igitugu gikomeye, ndetse abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe umunsi ku munsi ngo batabwaga muri yombi. Mu kwezi kwa 11 2013 Viktor Yanukovych yanze gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi n'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Icyo gihe yemeje gukomeza kuba indahemuka ku Burusiya. Ibihugu by'uburengerazuba bw'isi nabyo ntabwo byari byicaye ubusa, byakoraga propagande nyinshi cyane zo kugumura rubanda kugira ngo bange perezida wari uri ku butegetsi. Binyuze mu myigaragambyo ikarishye cyane yiswe Euromaidan, Perezida Viktor Yanukovych wumviraga cyane Uburusiya yavanwe ku butegetsi ahungira mu burasirazuba bwa Ukraine, aho yabonaga ubufasha bw'Uburusiya mu buryo bworoshye cyane. Ibintu byari bitangiye gufata indi ntera birumvikana. Ubuyobozi bushya bwa Ukraine bushaka noneho gusinya amasezerano y'ubucuruzi n'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko ibicuruzwa byose byajya bigenda nta misoro. Ku ruhande rwa Perezida Vladimir Putin yabifashe nka coup d'etat ikore Viktor Yanukovych. Uburusiya nabwo wese buhaguruka vuba na bwangu butangira kwamagana ubusugire bwa Ukraine. Bwatangiye gufasha kandi imitwe itavuga rumwe na leta ya Ukraine ndetse n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bitabyinjira mu makimbirane. Ubwo kuri ingingo niho umwuka mubi wahise utangira kumvikana, ku buryo isaha n'isaha wari kumva n'ubundi rwambikanye, impande zombi zigatana mu minwe. None se byaje kugenda bite kugira ngo Putin atware agace ka CRIMEA akiyomekeho burundu? Ubundi mbere na mbere kubera iki Uburusiya bwahisemo agace ka CRIMEA bakaba ariko bajyana? Vladimir Putin n'abandi bategetsi benshi mu Basoviyete bemera kandi bazi yuko CRIMEA yahoze ari agace k'Uburusiya, kandi nibyo n'ubundi amateka arabigaragaza. Uburusiya bwari bwarahigiye aka gace kuva kera ko bugomba kwisubiza, ngo wari umwanya mwiza kandi ukwiye wo guhita bakagarura. Mu kinyejana cya 18, mu myaka y'ikinyejana cya 18,
nibwo agace ka CRIMEA kabaye agace k'ubwami bw'abami bw'Uburusiya. Icyo gihe ubwami bw'Uburusiya bwari bukambuye ubwami bwa Ottoman mu ntambara y'imyaka 5 yari bahanganishije icyo gihe. CRIMEA yari tuwe n'abo mu bwoko bw'aba Crimean Tatars bafite inkomoko muri Turkiya y'ubu ngubu. Abo baturage agace k'ubwami bwabo bakitaga Crimean Khanate, ariko bwahoraga bufatwa n'ubundi bwami nk'ubw'Abamongole n'ubundi. Ubwo ubwami bw'abami bw'Uburusiya bwafataga agace ka CRIMEA muri iyo myaka yo hambere bari bakambuye Ottoman. Ubwami bw'abami bw'Uburusiya bwahise bugaha umutekano uhamye, ndetse n'Abatatars batangira kwikundira Uburusiya cyane, bumva yuko bageze ahantu hatekanye. Kuva muri uwo mwaka w'1783 ako gace ka Crimean Khanate kahise kaba k'ubwami bw'Uburusiya. Ni ibintu byamaze igihe, imyaka hafi 200 kugera mu 1954. Hagati aho ariko Uburusiya bwari bwaravuye mu ngoma ya cyami, bwarabaye repubulika ubwo ubumwe bw'Abasoviyete bwanashingwaga. Bivuze yuko kuva nyuma y'intambara mbere y'isi yose icyo tubona nka CRIMEA cyari muri repubulika y'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya rero kubera ubunini bwacyo, nyuma y'ihirikwa ry'ingoma ya cyami kiciyemo amareta menshi, ariko agahurira ku bumwe bw'Uburusiya. Abaturage bo muri CRIMEA baje kwangwa ndetse batangira no guhunga. Twabonye yuko bari baranyazwe bakuwe mu bundi bwami bwa Ottoman. Ibyo bintu byari bizwi neza mu mateka, byatumaga kenshi abaturage ba CRIMEA biganjemo abayisilamu. Mu bihe bitandukanye bamwe batangiye kujya bahunga bava muri ako gace bagasubira mu bwami bwa Ottoman, ahari higanje imico n'imigenzo bya Kiyisilamu. Ubwoko wakwita bakavukire ba Tatars bumaze gusa n'ubushira muri aka gace kubera guhunga. Leta ya CRIMEA yasamburwa uburenganzira bwo kwitwa leta, ahubwo igirwa intara ihuriyeho na Ukraine n'Uburusiya. Ibyo ngibyo byabaye guhera mu 1946. Mu mwaka w'1954 wari umwaka wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 300 Ukraine n'Uburusiya bari bamaze basinyanye ubumwe. Ibi ngibi kandi byari byaranamaze kubahuriza hamwe mu bumwe bw'Abasoviyete. Muri iyi sabukuru ubuyobozi bukuru bw'Abasoviyete bwakoze igikorwa cyo kugaragaza ubumwe buhamye. Bafata intara ya CRIMEA yose bayiha igihugu cya Ukraine nta kuzuyaza, yari impano. Ibi ngibi byakozwe na Nikita Khrushchev, wari perezida w'Abasoviyete. Babikoze bumva ntacyo bitwaye, byari nko kuva mu nzu imwe ukajya mu yindi, ariko zose ziri mu rugo rumwe. Mu 1990 mu Basoviyete hadutse ibitekerezo byo gushaka kugarura ka gace ka CRIMEA. Gusa byahuriranye nuko ubumwe bw'Abasoviyete bwatangiye gusenyuka, buhita bunagera ku mwisho wabwo burasenyuka rwose. Leta ya CRIMEA yasubijweho, ariko imara umwaka umwe gusa yigenga, itayongera kubarizwa kuri Ukraine. Ubwo ubumwe bw'Abasoviyete bwari bumaze guhirima agace ka CRIMEA, agace ka CRIMEA Ukraine yarakagabanye irakajyana kaba nk'intara yako. Ubwo Ukraine yari itangiye gushwana n'Uburusiya rero, Uburusiya bwakubise agatima kuri ka gace kabwo ka kera CRIMEA. Mu kwezi kwa 9 2008 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Volodymyr Olysko yashinje Uburusiya guha abaturage ba CRIMEA passport z'Uburusiya. Uyu muminisitiri yabigaragaje nk'ikibazo gikomeye cyane kuri Ukraine. Hari hashize iminsi Uburusiya butangaje yuko bufite imigambi yo kohereza ingabo mu mahanga kurinda abaturage babwo aho bari hose ku isi. Bivuze yuko bwari bwiteguye no kuba bwakohereza abasirikare muri CRIMEA bwitwaje kurinda abaturage b'Abarusiya bahari. Aka gace kari gatuwemo n'abanyamwinshi b'Abarusiya ndetse n'abanyamuke b'inkomoko muri Ukraine. Mu ntangiriro za 2010 nibwo bamwe mu basesenguzi bagaragaje yuko Uburusiya bufite imigambi ikomeye cyane kuri Ukraine na CRIMEA. Iyo migambi yari irimo kunyaga agace ka CRIMEA. Uburusiya bwari butegereje gusa igihe cya nyacyo n'ikigomba gukoma nk'imbarutso kugira ngo ibyo bintu bibe. Byanditswe n'umwanditsi witwa William Veletoni, abyandika mu 2011. Mu kwezi kwa 2 2014
imyigaragambyo simusiga yakangaranyije cyane Uburusiya, nuko Perezida Viktor Yanukovych akurwa ku butegetsi muri Ukraine. Imyigaragambyo yahise ibibiri, bamwe bamagana ubutegetsi bwari busanzweho, abandi bakamagana ubutegetsi na guverinoma y'inzibacyuho bimaze kujyaho. Umwanzuro wo kunyaga Ukraine agace kayo ka Crimea wafashwe mu ibanga rikomeye cyane ku itariki 20 y'ukwezi kwa kabiri mu bihumbi 2014. Itariki ya 22 n'iya 23 y'ukwezi kwa kabiri 2014, ingabo z'Uburusiya zikwije ibikoresho bya gisirikare ziri kumwe n'abakomando badasanzwe b'Uburusiya zatangiye urugendo rwazo rugana muri Crimea. Zanyuze mu cyambu cyo mu nyanja y'umukara kiri mu mujyi wa Novorovsky, ni mu ntara ya Krasnodar. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri 2014, abasirikare benshi b'Uburusiya bari bambaye imyenda itagira ibirango bya gisirikare cyangwa idarapo ry'igihugu, bari batangiye umugambi wo gufata Crimea. Bagendaga imihanda itandukanye nta burabutswe mu bikorwa bya gisirikare bihambaye. Aba basirikare bigabagabanyije uduce tw'ingenzi, inyubako zikomeye cyane zibitse ibirango by'amateka by'intara ya Crimea ubundi yafatwaga nka leta imwe mu zigize Ukraine. Mu nyubako zafashwe amatekwa harimo ingoro y'inteko ishinga amategeko, ubundi hejuru yayo hahita hazamurwa ibendera ry'Uburusiya. Ako kanya igihugu cya Ukraine cyase gitandukanywa n'agace ka Crimea. Igisirikare cy'Uburusiya cyashinze za barrières zikomeye cyane, ubundi zitangira kujya zitaka abahanyura. Izo barrières zari zo kubuza imikoranire iyo ari yo yose hagati ya Crimea n'ikindi gice gisigaye cya Ukraine. Byari ibihe bidasanzwe, ingendo ziragabanywa muri Crimea hose. Mu minsi yakurikiyeho, abasore ba Perezida Putin bakoze operasiyo zikomeye cyane za gisirikare zo gufata ibibuga by'indege by'ingenzi hamwe n'ibigo by'itumatumanaho. Icyakurikiye kwari ugukoresha urugamba rwo kuri murandasi. Ibi ngibi byatumye website zikomeye cyane, ibigo by'itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga byose byari bifite aho bihuriye n'ubutegetsi bwa Ukraine byose bifungwa bishyirwa hasi. Ukraine ntacyo yari gukora, yabaye nk'ibuze muri Crimea. Gutyo ni nuko byarangiye urebye. Ibitero byo kuri murandasi kandi byatumye Uburusiya bugera kuri telefone ngendanwa z'abadiplomate ba Ukraine na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko. Ukraine yarahungabanye bikomeye cyane mu bijyanye n'itumatumanaho. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu 2014, Uburusiya bwahise bwemeza ingingo yo gukoresha abasirikare bitwaje intwaro mu mwigimbakirwa wa Crimea, ndetse butangira no kuhashinga ibikorwa remezo bya gisirikare birimo n'ibirindiro. Erega ako kanya abasirikare bumvaga bameze nk'aho bari mu Burusiya, ntibari bakiri muri Ukraine ukundi. Mu minsi mike yakurikiyeho, ibirindiro by'ingabo za Ukraine byari bisigaye muri ako gace nabyo byarazengurutswe byose, ubundi Uburusiya buhita butangira kubisenya. Hari harimo n'ibirindiro byari bikomeye cyane by'ingabo zirwanira mu mazi bizwi nka Southern Naval Base. Nyuma yo gufata Crimea, ikaba agace kigenga kagenzurwa n'ingabo zidasanzwe z'Abarusiya, inama nkuru y'abakomeye muri Crimea yemeje ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2014 ko hagomba kuba kamarampaka. Bigitangira byari gutora hibazwa niba Crimea yakongererwa ubwigenge ariko igakomeza kubarizwa muri Ukraine. Babigiriwemo inama na Perezida Putin wihutishaga ibintu cyane. Itariki y'amatora yarimuwe ishyirwa mu kwezi kwa gatanu ku itariki 30. Ukraine yavuze ko ibyo bintu bitemewe n'amategeko. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu 2014, Perezida Vladimir Putin yavuze yuko Uburusiya butari buri gutekereza kwiyomeka ku Crimea. Mu ijambo rye yavuze ko abaturage ba Crimea ubwabo ari bo bazihitiramo ahazaza habo. Gusa nanone ngo mu ibanga rikomeye cyane muri Crimea hari gukorwa ubushakashatsi, abahatuye bari guterwa icyumvirizo ngo humvikane icyo bashaka. Ukraine n'uburengerazuba bw'isi bo bari bakomeje kurwanya ibitekerezo byo kwigenga kwa Crimea. Gusa ko bashakaga yuko bayisagarira, nako Putin yahitaga yongera abasirikari muri ako gace kugira ngo hatagira uwayitwara. Byarangiye n'amatariki y'akamarampaka agiye yigizwe imbere cyane. Ukraine yatangiye gushinja abategetsi bo muri Crimea kuba bari gukorera munsi y'iminwa y'imbunda
kuba bari gukorera munsi y'iminwa y'imbunda z'Uburusiya no munsi y'igitutu cya Putin. Kamarampaka yarabaye, nubwo bwose Ukraine yari ikomeje kurahira ivuga yuko idashaka iyo kamarampaka. Ibyavuye muri ayo matora byaje gutangarizwa isi yose, ndetse na Ukraine ubwayo isanga igomba kwihanagura. Amatora yavugaga yuko 95.5% by'abitabiriye amatora ya kamarampaka muri Ukraine bose batoye yuko CRIMEA yomorwa kuri Ukraine ikomekwa ku Burusiya. Ubuso bwa CRIMEA ni ibirometero 27,000 bigenda kungana n'u Rwanda neza, ariko abaturage batuye bo ni miliyoni 2. Byose uko byakabaye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu byose biba iby'Uburusiya, byiswe yuko ari amahitamo y'abaturage. Gusa nanone ikintu nibagiye kukubwira nuko guhera mu myaka y'2005 agace ka CRIMEA kaje kuvumburwamo gaze na petroli bidasanzwe. Ubundi byagombaga kuba ibya leta ya Ukraine, ariko ukutumvikana kwa leta ya Ukraine n'Uburusiya byatumaga Uburusiya bwibaza uburyo bwazagenzura iyi petroli na gaze byari maze kuboneka bishyashya muri CRIMEA. Hakoreshejwe intwaro ziremereye, Uburusiya bwahise buturitsa ibindiro byose by'ingabo za Ukraine muri CRIMEA, ndetse n'amato hararaswa agirwa umuyonga. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu byemejwe burundu yuko ingabo zose za Ukraine zavuye mu mwigimbakirwa wa CRIMEA. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 2014 inteko ishinga amategeko ya Ukraine yatangaje umwanzuro uvuga yuko CRIMEA ari agace ka Ukraine kabaye gafashwe mu gihe runaka n'Uburusiya, ariko igihe kizagera Ukraine ikakisubiza. Nyuma yo gufata CRIMEA, guverinoma y'Uburusiya yahise itangira kuharunda ingabo zayo, ndetse yashyira ibisasu bya kirimbuzi kugira ngo ishimangire neza ubusugire bw'aka gace. Uburusiya ntabwo bwagarukiye aho ngaho, kubera yuko bwahise bunatangira gushyira ingabo nyinshi ku mupaka wabwo na Ukraine. Benshi babonye izo ngabo nko kuba Uburusiya bwakomerezaho bukanatera Ukraine yose bukaba bwanayitwara. Ukraine nayo yahise ifata ingabo zayo izishyira ku mupaka w'Uburusiya. Ibi ngibi byahise bituma saga zo muri CRIMEA zisa naho zigenjeje amaguru make, ubundi bajya kwibanda cyane ku mipaka yo mu burasirazuba. Gusa nanone ibi ngibi byose byari amayeri ya gisirikare y'Uburusiya, kubera yuko ibyo byakurikiwe n'ubushyamirane bwa gisirikare muri Ukraine, by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba. Hari benshi bari bakikiye Uburusiya, ndetse ubwo Uburusiya bwashwanaga na Ukraine, bamwe bahise batangira kuvuga yuko bafasha Uburusiya, batangira gushinga n'imitwe ya gisirikare. Uburusiya nabwo burakunda bubahereza intwaro izi nyeshyamba zari zihawe zari zo kurwanya leta bahozemo ya Ukraine. Bitewe n'imbaraga z'Uburusiya rero, iyi mitwe itwara gisirikare mu burasirazuba bwa Ukraine yagize imbaraga zidasanzwe, itangira kugenzura ubutaka bunini cyane bw'ibice by'uburasirazuba bwa Ukraine. Niyo yaje gushinga leta zamaze kwemezwa n'Uburusiya. Mu buryo bwihuse, izi nyeshyamba zagenzuye ibice binini cyane bya Donetsk, birimo Repubulika ya Donetsk na Luhansk. Kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 izi nyeshyamba zarwanaga nk'izisize urusenda. Mu gihe gitoya cyane zafashe inyubako nyinshi cyane za guverinoma mu mijyi itandukanye ya Ukraine. Ibiro byo ku mipaka yambuka mu Burusiya bari babifashe. Imihanda y'ingenzi ikoreshwa mu bwikorezi yari mu biganza by'Abarusiya. Kongeraho yewe n'itumatumanaho, ahantu h'ingenzi cyane ku rugamba hari mu biganza by'abiyomeye kuri Ukraine bafashwa n'Uburusiya. Guverinoma y'inzibacyuho ya Ukraine imaze gushoberwa, ndetse ibona yuko ibintu byafashe indi ntera. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 4 yahise itangiza ibitero bidasanzwe. Ni ibitero yise ibyo kurwanya iterabwoba, anti-terrorist operations. Mu bitekerezo ibi byari ibitero karabutaka, ariko kubishyira mu bikorwa bigasa n'ibigoye cyane. Igisirikare n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri Ukraine byari bifite imyitozo nkene cyane, kandi Ukraine yari ihagaze mu mwanya mubi kuba yatsindira urugamba. Ibyo ngibyo byatumye ibitero bitamara kabiri, ahubwo bitabihagarara. Ukraine isa n'itsinzwe burundu. Mu mpera z'ukwezi kwa 4 nibwo guverinoma y'inzibacyuho muri Ukraine yatangaje yuko itagifite ubushobozi bwuzuye bwo kugenzura ibice bya Luhansk na Donetsk, ariko yuko igiye gukomeza kuba maso
kugira ngo Uburusiya butazigarurira igihugu cyose. Iminsi yakurikiyeho yose yabaye iyo kugerageza guhagarika umuvuduko w'inyeshyamba zari ziyomoye kuri Ukraine. Izi nyeshyamba zakoraga nkaho zishaka gufata n'ibindi bice bya Ukraine. Kuva mu bihumbi 2014 leta ya Ukraine uko yakajagaraye yagabaga udutero shuma ku nyeshyamba, ariko ntacyo byatangaga. Inyeshyamba nazo kubera gushyikirwa n'Uburusiya zihagararagaho cyane. Ibitero shuma by'ingabo za leta ya Ukraine byahitanaga abaturage rimwe na rimwe mu bice by'uburasirazuba. Ibi nibyo byatumye ubutegetsi bwa Putin buvuga yuko Ukraine irimo ikora igisa na genocide, yica abaturage bavuga ikintu cy'Urusiya muri biriya bice. Abasirikare b'Abarusiya bakomeye bajyaga gutanga imyitozo n'amayeri bya gisirikare ku nyeshyamba. Impande zombi zageze aho ziyemeza guhagarika ubushotoranyi. Mu mpeshyi mu 2015 inyeshyamba zari zigizwe ahanini n'abasirikare benshi baturuka mu Burusiya ku kigero cya 80%. Abenshi muri abo basirikare baturukaga mu bigo byigenga bya gisirikare bakagenda nk'abacanshuro. Bityo rero ntabwo Uburusiya bwari gushinjwa gufasha inyeshyamba kubera yuko bari abacanshuro. Uduce twari mu maboko y'inyeshyamba twa Donbass Putin yatwise Uburusiya bushyashya. Nubwo hari hasinywe amasezerano yo guhagarika intambara yeruye muri Donbass, Putin yakomeje kurwana bikomeye kuri utu duce kugera nubwo ejo bundi atwemeje nka leta zigenga. Ahangaha ho yahise anakomerezaho ashaka guha isomo guverinoma ya Ukraine ikorera Kiev, ayishinja ibitero by'abaneonazi no gushaka gukora genocide ubwoko bw'Abarusiya butuye mu burasirazuba bwa Ukraine. Mu kwezi kwa 9 2014 nibwo perezida wari uriho icyo gihe Pt1 yatangaje ko yemeranyije na perezida Vladimir Putin w'Uburusiya gutanga agahenge gahoraho. Uburusiya ariko bwarabihakanye buvuga yuko nta gahenge bwatanze kubera yuko butari buri mu ntambara, ahubwo yuko icyo bwakoze ari ugufasha mu guhosha amakimbirane muri ako gace. Ibyo nibyo byiswe kunyaga kutamenya amaraso byakozwe n'Uburusiya. Vladimir Putin yahisemo kunda abasirikare be muri CRIMEA nta mpuzankano cyangwa ibirango by'Uburusiya bafite. Ibyo yabikoraga avuga ko nta mugambi n'umwe afite wo gufata CRIMEA. Amateka yongera kwisubiramo ubwo kuri inshuro noneho ashinjwa kurunda abasirikare ku mpaka wa Ukraine n'Uburusiya agamije gufata Ukraine, ariko nabyo aracyabihakana. Ubu urugamba rumeze nabi. Nigeze kubwira umuntu yuko ntari umukene, ahubwo ubukene bwa mbere ari mu mutwe. Gusa uyu munsi ngiye kongeraho akandi kantu, nuko ubundi bukene umuntu adasobanukirwa ari ubukene bwo kubura amakuru n'inzira nyayo yabinyuzamo. Ubwo nabwo ni ubukene. Kanguha impamvu yumvikana. Ubuhinde busaba kubugeramo ari uko umaze kurenga amazi magari, ariko birashoboka ko wahiga kandi ukahaminuriza kandi uhize ku buntu, cyangwa se wishyuye udufaranga dukeya two kurya ndetse no kugutunga. Birashoboka cyane ko wakwiga muri Amerika, birashoboka kandi ko wakwiga muri Indonesia ndetse na Turukiya. Biroroshye cyane kwiga mu Bufaransa na Poland. Bisa no kunywa amazi kwiga muri Netherland, Bhutan na Nepal. Kuzimya buji bigereranwa no kwiga muri Russia cyangwa se China, yewe bitise na Malaysia. Wihangayika ushobora no kwiga muri Australia ndetse n'ahandi ku isi. Trust Shalom Studio niyo kompanyi yonyine ishobora kugufasha kwiga muri ibyo bihugu byavuzwe haruguru kandi ukahiga ku buntu cyangwa se ugahabwa full funded scholarship. Hari n'ubundi buryo bushoboka. Ushobora no kuhiga ufite partial scholarship ku kigero cya 80% maze wowe ukishyura 20% gusa. Uti nabyo ntibihagije, hari n'ubundi buryo bushoboka. Noneho wowe ukiga wishyurirwa amafaranga yose y'ishuri, ugasabwa kwishyura ibyo kurya gusa. Ibyo nabyo birashoboka bitewe n'ibyo ushaka kwiga. Tugane, nyura kuri Facebook page yacu ni Trust Shalom Studio, urahasanga ibihamya. YouTube yacu urahabona ibihamya. Nutanyurwa nabyo ujye kuri Instagram, urahasanga abanyeshuri nabo baguha ibihamya. Reka banze nkuyobore uko nawe uzaduha dokima zawe. Twandikire kuri email yacu trustshalomstudio@gmail.com cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 250 78 54 15 686.
nurangiza kutwandikira uduhe dokima zawe. Hari akarusho kandi hari n'ikindi kintu dutandukaniyeho n'abandi bamamyi. Trust Shalom Studio twe turi abanyamwuga, turi inararibonye. Ikindi ntabwo twaka amafaranga umuntu wese dukoreye iyo serivisi, ahubwo twaherewe ubuntu ngo dutangire ubundi. Trust Shalom Studio. Your faith has saved you.